Kinonyalam kahinyau Youth Council haka pratri unai lur kila ongba kajing menjur joka sorkar ya ka CRPC bar ka CPC kalong bet balaweng no eka bor joki kashari joka District Council ke badan haka jela. Habakran syakilat patai kubor u Presiden ke HYC u Robert June Karjarin u ongba lada ka ni ketrekam kinong bishar haki kashari shnong ne ki village court ki hak ban pas ya ka kerdan an ban peteng ya ka kamjongki. Nak lihat juga seni dapat juga songkia hadin bang yoi ya ke rai juga kabinet menen resmi harga bagi rai ya ke bagi dia syakmat ya ke ban extend lah ban petengi ya ke jing penyiar ya ke jing penterikam ya ke criminal procedure code bat ke civil procedure code habaro kawai ke jalan kelia di wat ladang empat yoi ya ke konten jongka notification dari ladang cepet bet ya ka jingko ke ban kalian jong menteri raba jongka sarkar jela post haki social media post ke konten hang tu ka kerensai ba kani ka CRPC ber ka CPC ya ba baro shikata kam sham notrikam haki tribal area bat haki discouncil code hani menta wong ba ka CPC ber ka CRPC kan extend shabaro ki code hameklia. Jadi dia bersentuh kalau bah hameklia ngidon sebun tadi code. Kidon kita ki normal code ia kebaga sarkar kelasna dan ini code ki district code. Kidon hakiman ki district headquarter bagi civil subdivisional level. Nolor kata kidon terus ki district council code. Ia keba hapok jong ki district council code kidon ki additional subordinate district council code. Ki badi ki code jong ki ma bat nang ta kidon sa ki village code. Ki village code kidon haki shnong lani haki leadership. Di borok kata ke balong kalong ba ya kini ki mukadduma la kadi ka diwani ka ne ka koderi la ne civil ne criminal ya kini ki case ki ba ya tengku para rilum haki jaka rilum among tribal in tribal area ka jurisdiction code dan ne ka code ka badan board ban bishar kita ki de ki discouncil code like no itu ki special act cases ya kabakadon kami ya ka special power jong judge si kum ko pokso katuga don ka special court lani ka NDPS lani ka UAP act no ka case yung ki militan bat ko hiwi lani ka ki case ki batung ko let's say bat ka MMPO no kini ki court number ba ki create ya ka special court ya kini ki case wat la ka di ki tribal lada baro arteli baro arkan hum ki di ki tribal makana dari number ba ka don ka special court ki sa sim hi ki ADC judicial court yang tangi melawan len. Ti boros kata la naduk basdang ki discouncil code naduk 1952-53 kadon ka jing separate ya ka power ka basai kamju dadon kata ka jing conflict ya jurisdiction kabomod ya ki tribe ya lada ki mukot rumah ka di para tribal kan lek be ka discouncil ri lada ka mukot rumah ka involve non tribal entity way kini ki lek na sa ki ADC judicial code di kuma la don be da ki judicial magistrate kim don chu itu ki executive magistrate yang berbahagia empower daki anja ke sekarang mereka. Ti kajing temu juga sarkar kolongba namar bakal adon ka separation ke bala long complete. Kemudian suka executive code. Ti kwa ban implement ya ke CRPC pada ke CPC. Ha kini ki code kenang ban aibor ya kini ki code bikin terikam. Katakan dengan jengmut jengah sarkar kumba kepau haki press bagi social media. Henry ke basungsi kalau bahakan dia jeng temu ban empower dia kini ke normal code. Ker komponen kami kiken timpan kapoi pen ban syau code ba ni kumba kan kini no iya ka exclusive jurisdiction jongki discouncil code bagi subordinate discouncil code bagi village code bat kumju uru ke basungsi kalau ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend saya kini ke discouncil code ru klaim ke consent jong ka discouncil ni bat ke bangi solo ngok kalau beli pi ya chakmat kuat lada kalau don lupa kata ka opposition ya kan ke jeng extend ni ka CPC bat CRPC nak lihat ka seng ni simba kani ke jeng extend kala ban koi penban sa ke jeng pendu no ya ki village code bat ki subordinate discouncil code mo boleh ha village code ke kitip ki chairman jong ki village code bonsin ni ki degi rambas no lani ki degi bru ki batip ya custom hendri ki bom tip pat ya ki jenet ki jenat jong ki angi kanu hari ya hari ti store pat kitip hendri la da ka CPC bat ka CRPC ka apply kamumut bagi haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC ti ban tip ya kan ni ting stang da pass lo